هیچ آگه ملی نبود که سیار امبولانس یال بش من بوچی دنگ پی نگر بو هاتا بش من موقف استقلال کر شنی دنگ پی گر ومن فوري او موقف ما بين من وامبولانس درز بوي محسب خو گر خونه بو نيف دقه 20 شركه بو فوري والت هات جهه من يعني البش من كويس درجه فكم دنگ اسعاف هاتا من الصادم براستيجي چونكي حالتك انسانيه اگر خل ديرجي تو تشرعي دا في موقفي ببيني تو دي هندا جرا مشاوش بي نزاني بو كيش لاي بچي كوب شي ريكاوي كبراي بكي مثلا امبولانس بكي فالفري از قالك راستيجي نمرتاح بهم خو حتى هاتي ما خارجي من قلت افا تشبو از چه موقف بو از كاتيماتي دا مشارم كير بو من خوش بو عاجز بو سر هذه موضوعي او همي از چوم من قلت الحمد لله باش بو سلامتي بوري من فكر نكر همي ياري كورد كري و هیچ آگهدار نبم اف سایق امبولانس کدی من هاویتا پیجا و تواصل اجتماعی و بو کاردانه ایسا جامعه ها تکرن یعنی بو همین رخواه گلک بو من اخوش بو رقمی سیارا من نوشارت جوری سیارا من نوشارت شخصیتم کامل دریخست از کیمه چه افراتک چه هوایم همو کس خلد بن